Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, a podcast where we share te reo Māori translations of stories. Each week, we release a new Paki Poto, with a longer form Paki Waitara coming out monthly. Today's Paki Poto is Jupiter and the Camel by Aesop. Whakarongo mai. Ko Pareārau me te Kāmera, nā Aesop. Arā te Kāmera i tētahi rā ka amuamu kia Pareārau mo te ngoikore ona i ngā āhuatanga o te whakangungu me te kōkiri. He haona tāna kōrero o te pūru, he rei o te poa, arā te raiona me te taika, me ora aua matihao kai ora e wewehi ai, e whakautengia ai rāua e te katoa. Engari anō ahau, te noho tauaro nei ka mate ki te manawa nui tonu ki ngā tūkino ka karawhiua mai e tēnā. Ka riri tā Pareārau meatanga atu ki aia. Mena ia e paku whai whakaaro ake, ka mōhio he āhuatanga motuhake ona kāore i tētahi atu kararehe. Kāti, hei whiunga mo tāna amuamu pōrangi, ka whakarāpopotohia o nā taringa. Ko te kiko, e hara i te mea kua mōhio tētahi ki ngā paenga ona. Jupiter and the Camel by Aesop. The camel, once upon a time, complained to Jupiter that he was not as well served as he ought to be in the means of defence and offence. The bull, he said, has horns, the boar tusks, and the lion and tiger formidable claws and fangs that make them feared and respected on all sides. I, on the other hand, have to put up with the abuse of all who choose to insult me. Jupiter angrily told him that if he would take the trouble to think, he would see that he was given qualities shared by no other beast, and that as a punishment for his foolish complaint, his ears should be shortened. The moral being, individuals do not always know what is best for them. Tēnā koe I tāu whakarongo mai. Thanks for listening to today's episode of Whakamiere. Tune in each week for a new podcast, and if you like our kaupapa, please consider supporting us on Patreon. Patrons get early access to the podcast, PDFs of all the stories, and exclusive voting on future Paki Waitara. O taurapau, e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.